салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои олами варзиш рӯи экранҳои шумост. оғоз мекунем. сармураббии нави Реал Мадрид Карло Анчелоти аввалин нишасти матбуотии худро ҳамчун сармураббии бошгоҳи шоҳона баргузор кард ва аз ҷониби журналистону мухлисон ба ӯ суолҳои зиёде пешниҳод карда шуд. аз ҷумла дар мавриди ояндаи капитани даста Серхио Рамос. шумо Реалро бе Рамос тасаввур карда метавонед? ё тасаввур карда метавонед ки масалан Рамос дар ким кадом як дастаи дигар футболкаи сафед нею ким чихел як пироҳани нилунорӣ мепӯшад? ман ҳамин қадар ба қавле зур мезанам тасаввур карда наметавонам. Анчелоти гуфтааст ки ман Реалро бе Рамос тасаввур карда наметавонам. чӣ хеле ки ин дастаро бе Карло Анчелоти тасаввур намекунам. ин маълум аст ки Рамос барои дастаи Реал чӣ хизматҳое кардааст ва нақши калидиро дар ба даст овардани ҷоизаҳо иҷро кардааст. ҳоло дар мавриди тамдиди шартномааш корҳоро пеш мебаранд, вале ҳоло ман дар ин бора чизеро намедонам. аммо Реал бе Рамос тасаввур нокарданист, гуфтааст Карло Анчелоти. агар гапи Анчелоти бошад, пас Рамос дар ин даста боқӣ мемонад. вале мутаассифона кулли Мадрид зидди рафтани Роналду буданд, аммо он ҷо пиракии ба қавле бизнесмене ҳаст ки обрӯю мартаба ва маҳорати нотакрорат пеши 100 миллион евро ҳеҷ арзише надорад. ба бузургии пул як маротибаи дигар тан додед ки дар чанд лаҳза сармураббии як дастаи дигарро бо пули калон мехарӣ ва ҳама нақшаву ниятҳои як дастаи дигар барбод меравад. Реалко Анчелотиро аз Эвертон дар чанд лаҳза ба даста овард ва ҳама шоду хурсанд шуданд. аммо як кас нагуфт ки тақдири Эвертон чӣ мешавад. акнун он бечораҳо барои худ сармураббӣ кофта гаштанд. медонед дар шорт листи номзадҳои курсии сармураббигии дастаи Эвертон исми киро навиштаанд? номи Стивен Ҷерардро ки ҳоло дастаи Рейнҷерси премершипи Шотландияро мураббигӣ мекунад. дастаи Эвертон бо сабаби холӣ будани курсии сармураббигӣ инак ба шикори мураббии арзанда баромаданд ва дар қатори чанд нафар исми Ҷерардро навишта карданд. ҳадсу гумонҳо дар мавриди ин вазифаро соҳиб шудани Стивен Ҷерард зиёд аст ва ҳатто ӯро муддаии асосӣ медонанд. дар қатори номи Ҷерард ҳамчунин исми чанд тани дигар аз ҷумла Рафаэл Бенитес, Дэвид Моес, Пауло Фонсека, Эрик тен Хаг ва Роберто Мартинес навишта шудааст. Ҷерардро маҳорати мураббигиашро кордонон он қадар баҳои баланд намедиҳанд. вале агар сармураббии Эвертон ҳам ки шавад, пешгӯии ман ин аст ки ӯ ҳам дар қатори Пирлову, Лемпарду, Терри Анри ба рӯйхати номуваффақҳо шомил мешавад. ман гуфтаму шумо шунидед. чанде қабл хабару овозаҳо дар бораи ҷанбасти карьераи варзишии Гарет Бейл зиёд шуда буд ва кулли расонаҳои хабариву шабакаҳои маҷозӣ ҳадс бар он мезаданд ки Бейл ин тобистон аз ҷанбасти маснади варзишиаш дарак медиҳад. аммо гумонам дунё барои Бейл ҳамон вақте ба истилоҳ 360 градус тоб хӯрд ки Анчелоти сармураббии Реал интихоб гардид. шумо медонед ки Бейл замони сармураббигии Анчелоти дохили майдон чун ашрофзодае аз хонаи шоҳзодаҳои Уэлс сайругашт мекард. аз ин рӯ аз ӯ дирӯз пурсон шуданд ки дар нияти ҷанбасти карьера ҳоло ҳам устуворед. ӯ гуфтааст ки дар мавриди ояндаи ман гапу овозаҳо зиёд буданд. аз ин рӯ ман намехоҳам ки чизеро бигӯям ки боз расонаҳо ҳангомаву бофтакориҳои зиёдеро нашр намоянд. ман ҳоло ба бозиҳои Евро 2020 омодагӣ мебинам. барои ин ман намехоҳам чизеро бигӯям ки ба рафти омодагиҳои ман таъсири манфӣ расонад. вақте мусобиқаи мазкур хотима ёфт, як ҷо нишаста хулосаи ояндаамро мебарорам, гуфтааст Гарет Бейл. агар аз боварии Анчелоти набарояд, пас мутмаинам ки Бейл ҷанбасти карьерааш бо ашкҳои мухлисон хотима меёбад. хомӯшии овозаи рафтанҳои Месси аз заминҳои Каталония маънои онро дорад ки Месси аллакай 10 соли ояндаи худро таърезӣ кард ва ҷои пираҳани нилунориро гумонам ҳеҷ либоси дигаре дар майдон нахоҳад гирифт. барселона ба ӯ шартномаи 10-сола пешниҳод кард ва 4 соли аввали ин шартнома рақамҳои калони пулиро ба манфиати аргентинӣ анҷом медиҳад. тибқи пешниҳоди дастаи каталонӣ Месси дар 4 сол маблағи 240 миллион евро фоидаи ба қавле нақд кор мекунад ки 2 соли аввалаш дар Барселонаву 2 соли дигараш дар чемпионати MLS мегузарад. баъди 2 сол Месси ҳамчун сафири бошгоҳи Барселона дар Амрико аниқтараш дар дастаи Интер Майами Дэвид Бекхэм сипарӣ мешавад ва 6 соли дигари боқимондаи шартнома ӯ дар Барселона кор мебарад.
طبق شرطنامه مسی هر 4 سال اول 60 میلیونی معاش میگیرد که در 4 سال 240 میلیون یورو را تشکیل میدهد. چندین بدخواهان مسی میگویند که او غیر بارسلونا در هیچ جای بازی کردن نمیتواند. البته آنها دشمنان مسی هستند. میدونید برای چی؟ چون آنها کم کم گپی راست را میگویند. نزدیکشوی اپوخه بهترین فوتبالبازان سیاره جامعه فوتبالی را پرتلاطم میکند. همینک آدمان دیگر در مورد خاتمه‌یابی مسند ورزشی مسی و رونالدو حرف میزنند. از کارلو آنچلوتی در مورد رونالدو پرسیدند و او چنین جواب داده است که من با رونالدو مناسبت خوب دارم و هر زمان با هم در معاشرت هستیم، اما من درباره فوتبالبازان دسته دیگر اندیشه راندن را دوست نمی‌دارم. این به گمانم درست نیست. او با یوونتوس شرطنامه دارد. یک ژورنالیست ایتالیایی از من پرسید که زمانی رونالدو در عرفه خاتمه‌یابی است. من به او جواب دادم که بله، اندک نزدیک میشویم به رفتن او، چون رونالدو در یک موسم 50 گل میزد، حالا باشد 30 گل میزند. شوخی‌آمیز جواب داده است کارلو آنچلوتی. این البته برای ما مخلصان خنده‌آور است. رونالدو به قول بزرگ 30 گل میزند، اما دانید که غیر مسی و رونالدو از میان ستاره‌های نو برآمد یگان نفر برای این کارو کردن قدرت ندارند. فیفا رهبریت پاریس سن ژرمن فرانسه را برای ویران کردن دو بند مقررات تابستان سال 2019 هنگام ترانسفر حمله‌گر 28 ساله آرژانتینی ماورو ایکاردی از اینتر مجازات کرد. PSG قاعده‌های فیفا را ویران کرده با امضای سازشنامه راضی شد که در آن چنین بند موجود بود. اگر ایکاردی در تابستان سال 2020 با دسته دیگر چمپیونات ایتالیا گذرد، اینتر 15 میلیون یورو خواهد گرفت. این مخالف قاعده‌های مقرر گردیده است. تاثیر شخصی سیوم با گزارش‌ها ممکن نیست. همزمان PSG سری وقت فیفا را درباره انتقال خود آگاه نکرده است. برای هر دو جنایت کلوب فرانسوی مبلغ 9000 یورو جریمه کرده شد. یادآور می‌شویم که فوتبالباز 28 ساله آرژانتینی سال 2019 به حیث اجاره و با شرط خرید حتمی با مبلغ 80 میلیون یورو با پاریس سن ژرمن گذشت. ایکاردی در موسم 2020-2021 در همه مسابقه‌ها 28 بازی گذرانده 13 گل و 6 پرتافت گل‌آور انجام داده است. PSG حالا نه، همون وقت با قول کاپاش دود کرده بود که ایکاردی را به دست آورد. اگوئرو قبل از آن که از سیتی رود برای سابق همدستگانش و کارمندان باشگاه تحفه‌ها تقدیم کرد. هر یک کارمند کلوب از حمله‌گر آرژانتینی ساعتی گرانبها گرفت. یک عدد ساعت بیش از 1000 فونت استرلینگ ارزش داشت و بیش از 60 نفر صاحب این تحفه گردید. اما این آخری کار نبوده است، زیرا با یکی از کارمندان دسته ماشین قیمتبها تقدیم کرده شد. اگوئرو در بین کارگران کلوب ماشین نوی رنج راور را به بازی گذاشت که صاحبش یکی از کارمندان کمانده شد. آرژانتینی اینچنین به صورت حساب منچستر سیتی مبلغ زیادی را سرمایه گذاری کرده است که برای دستگیری کارمندان صرف کرده می شود. کارمندان باشگاه یک شیخ عرب که به ساعت و سرمایه گذاری یک فوتبالباز نیاز داشته باشند، من دیگر گپ ندارم. با همین تمام، تا دیدار، خیر.